Miam Gidamukta Nasiki topic. Now the ball is in center's court. Haibuduni Madudi Manipur ki issue, Manipur ki Watoksi Matanga, Huzikti Ayambana Havata Ayam Sakaran High Kanda, political parties in different political party, Congress ki Hanana Sakatre, the leader Adukumaruina, Parliament Pamakpa, Manipur ki Matanga, Manipur ki issue si Parliament, Tamaknabagi, Madugi Wapam Taksan Gani, Maduri Center leader Harakanda, Maduna Congress leader Singi, Congress Handakti Hanagamanate. Maram the number se anta ke parliament election 18 Lok Sabha election ni matungda number phangakpa plus India block ki maroina yam kanba yam lingbo opposition mu oirakpa aduna maram oirakanda opposition da phamjarabasu maroina opposition ki lead role loriba congress ki leader sing unarakanda MPCC ki maike de ki takchalunaba ayamba MLA sing hujik Delhi da leire aduga mani atopa sarkar paiba BJP ki MLA aduga BJP ki chungchanabada maroina NPP NPF aduga atop JDU hana ledi lerambani adu JDU du BJP the auction giver khotpa mayam le rakpa seja MLA yame around mayam sum paw da kaida source tagi phangba da kunmuk hai hana khara lebaga nongna changi baga aduna swaida prime minister unarakna bagi kari ki atwaida phibam semakpa aduga congress na khara han thadokre aduga BJP masung chungchinaba political party ki MLA singna maroina Nahan Habate, Nahan she ayam the general Pani, Swide State President Yori, Swide among Swide Muning Mungangar was a Congress and Karadi Hangre, Maruina Karimkanda the Salaga among the old political party Kariki Saitaki PM Unanaba, Lairubada, Unaba, the way Kariki Tankak Lehre, Hanta Kisat Pasidabu, Kanadoira, Unaba, Unagena, Adoida, a prominent local which a Pangakadori Bra Habaki, Wapum Duma, Aduga. Hujikina ngarang dagi mu social media da ngarang se governor na Manipur ki chief secretary DGP unarakanda Manipur ki hujik oriba law and order ki phiyom ni matang da review meeting ama adugo governor ki site ki thamak pase law and order ki phiyom lakshal lu haiba wapom thang pakan state da hangnare I wapom se governor na chief secretary adugo DGP unarakanda law and order ki wapom da wari sarak pase swai sira animated suspension la e gaina ningpung pungangnaba lakadore gaina hainarakpadugi mami ma tabra gai songdi hangdare swaida kupna khana janaba tanjani yengbiriba punamakpu Saratchandra Sarman Impact News ki banhunda taram lokchari adu ngasi banhunda lengjan biriba guest singdi ai yet ithang tam phambiriba se Dr. Yumnam Premananda Head and Associate Professor Law ni Manipur University Oja Premananda wi hanan taram lokchari Roja Premananda ki oi lengjan biriba se M Tombi President Shiv Sena Manipur ni ai tamo Tombi su taram lokchari utama Tombi ki oi da ai yet thang phambini jari basi K.S. Devabrata Working President Manipur Pradesh Congress Committee ni tamo Dev su taram lokchari tamo Devabrata yang nak jawab tayam di Congress nak kena hani re center da calakpa parliament ki kari mifam haudungi swai digi calakanda mifam harupakanda Manipur ki issue matang da opposition or swanda ki opposition da link da phamam ni na Manipur ki issue ki matang da pukhatna ba Manipur ki Congress ki ka khiba maruna Manipur ki ka ba Manipur ki ka ba hari mung lan loi ni assembly da seat manga kala le mina MLA sing kari sing pa aduga MP ani ju Ujiki dong Congress ngak tamu oi mina parliament me phamda Manipur ki issue matang da ngangbi na ba lobby torpa kaya mai pa age sinita enkar samai thamja ge Manipur ki crisis se parliament ke floor da puthok pasi BJP na pamba da na tan Congress na mama ki tam da hawre ma am khang mapung phaba debate ma yana ba no confidence motion akhoi gi masing sudrasu motion amu move to we abagi masing du di yawbani na koina no confidence motion puthok tana hona bada prime minister wangangan gare adugi mamang da kitang hafta mu ki mamang da august tha da ongani mamang ki 2023 da aduda Amit Shah na honorable home minister madam doge mana thamgiba Manipur gi issue si akhoi gi chief minister na he khaibi ba narco terrorism illegal immigrants influx type dai border fencing fazana mapung phana tawungam ge dabana maram oidra influx so haijala pune singba punamak pallaga subchalaga koi state na pi ba version da chale haraga drug ki kari gi refugee singi kano sena thawung sena oyen bani hai kare ko adana bharat ki parliament ke floor da ngang ba aduga record le ho ba bisi khwai de gi lu ba mane bojik se adugi matung da hada ki United Nations ki platform Bharat Sarkar ki spokesperson na hai
madudi hoje Manipur gi issue si influx adu armed militant from across the border de thon mani haib zo hai gare adu masi Congress na to baduna thin gi ba bunduna lai ni hojekti Sri Modi gi ahum so batam sida akhoi na so dum kanu se ngarang ge adjournment se leram dragadi ngarang so dum thong ga dabuni hai ba Manipur gi issue se priority top priority ni Congress ke di akhoi na ada chalaga akhoi elected members sing party gi mi sing na mathang lang nai na unari bi sing se akhoi Congress ki parliamentarian sing aduga party ki leader sing na tana atoba party ki leader sing amasung Congress ke chaminari ba India block ki leader sing marakta Manipur ki issue si sini habne sing mapung phana khangan na bugi hoi jo hona ba amne ar hojikti Manipur issue se kari no haibadi India block ki de amba leader sing gi mafam da AICC na thawa yawi buga loina na mapung phana khange haibatai mayam su support pi bagi preparation de phajana le aduna nahan gi kaino ma thogle ibse yanada ba house manung do ma thogle ise maru hoina Congress na chinga ga pu gi khali ba mai ke adonda nit ki matang do yobuda hojiki opposition ga ruling ga gi yanada ba proceeding de yanada baduna ha mathang gi tarik ama pawda ye thok tara ma thoi de amuk hogadori sida amuk yeng batare ba adon minini humni khatang ngai ram ne na kadai phawba akhoi puthok pang ngam gani haibu di ada le riba leader sing na depend away do Manipur gi issue si de sungjo chone di puthok ran da kisida adona Congress party amusu sig samira India block ki khaidi Manipur gi issue da full sajok pi dana house da nei nagadori hayeng tari hongi loiba phang nei nagadori adugi matung da sun puthok kane off the parliament ki off oiba ma chuti leba matam da so platform atai thai de mayam na pursue dawrane ba koi priority thamani na hoji ki amna khoi da ningan na ba ma haibatai Manipur ki praja da ikai hanba ado ikai ba pi batong na to ba ma president ki address da president address si constitution ki संविधान की article 87 की मतुंग ina ne mana election loiba khudingi parliament ke election loiba khudingi ahamba session do joint session mo ko orga mana address ta gudam ne address ta bududa president bharat ke president haigadab se kari maram gi damakta kanu de address to buno haibna ta ba Bharat ta oriba hujik issue ma mana raise to ribe paragraph kunchani achoba 1 2 3 ena phajana numerically ma kanu head pi bhai batai aduga 30 head sida mana puthoiba mayam si GST dagi economy dagi rural economy dagi yam sang tore paragraph 11 da note iski matang yaw note iski matang yaw da say paragraph 2 dana Kashmir da maruina valley Kashmir valley da 59% after koige sahi asuk koi basida 4-5 decades ki matungda 59% polling to buse Bharat ke oinam chokthok chani ai ni adu yam chaw improvement ni Kashmir da hai at the same time Manipur da su Manipur ki hojik oi crisis yam critical oi crisis mapan da gi safu na su ado foreign country da leiba militant organization ki safu su phangba manung gi drug ki trade ki kari gi narco terrorism ki safu mayam ma adu manung da ethnic cleansing ke type ta so crime mayam thori purmak sidagi henba aso crisis the any other state ta Bharat ke manung da hoji phawda kanamtar mayok na gidre hai si adu gi mathak ta ekoi gi central government ki minung si wat pa crisis manung sida prime minister na state asite chaning da ba yengning da ba haining da ba adu so Bharat ki democratic country Bharat ki sovereign country Bharat ke prime minister na Manipur mirai ba thamoi da magi thamoi da Praja ubda praja ki pungda nungs isam itanda kari haibedai thawai nuai taba ikai pi beta no phawri merksedamo president ki speech ta Kashmir Valley da di 59% khoi voting tawdana choba mama ngai de India ki mayok to leba agency mayam adumba saktam mayam du ki mayok ta yam chawba khoina state na malodana kano si khoi ge vote se phajana pangthoki haibena simba president ki address kalam paratu ani da yaure ado Manipur di 70% ki maya da voting to graba Manipur adu su ngasi gi aina thamjagri ba phiba madu leiba Manipur sida awana na thalba Manipur da thok tan vote thada ba adu 70% maya da vote thada ba Manipur ki matang da di mase amta panda ba aipte Manipur ki crisis si hoi ngasi nini ki mamang da Manipur ki lieutenant general or Sri Himalaya ne so high grade concern phira Himalaya ne so Manipur thoi bise India ki security concern oirani haire adu enough ade han chawba information de government media na so phangam gani maram di UN da thammi ne India ki spokesperson ne UN da lebe spokesperson na yes man high grade bane ba adu ka kari gana president ki speech da yauk tri kai gana
adu kari tawdagi president speech ta yaudre no ba president gi speech di handak nauna sema ba cabinet ki approval da cabinet na yaba paper oigane ha ba ana khoi thamjer bidi ano wo sarkar la pade de ano ino ma bigadra haraga ha na gi du hene cheshan ba pallaro do ngangar do yengar de manipur hai ba honorable prime minister ki phirep se adum chatha dauri bra okay question se adu ne ba adu ai khoi di kai halina asam no wara ba khoi da minung si pop gi mauta khoi di kai ba pi ba dawn ma che no bop pan da ba hai se north east ki kalam du yaw da para 11 da yauri bu da masi yamna concern no ni ngai khoi ge number 2 point da ai masi de khitang phajana elaborate le haija hoye yam chadong ko takpi ge hagan daw mathang naw do lak ya ai minute salom tang chathu minute tang ai log jage aduna hojiki le ba issue sida president ge speech sida president speech karmaina haiga da bano haibse hojiki article 87 gi aroi ba parada me yaure bo wandu gi parada kari haiga da president na kari maram da gi mana hairi ba singa se iri ba sing je speech to yaure sing do kari maram da gi no haibse explain da bodam ne aduna manipuri su yaw da ba haibse manipur sigi iri ba sigi kanu ba speech ki para kuncha da me yaure ba para kuncha da kari haiga da sanskrit ki khoi ge thaina gi muni ri sing hairam ba haibatai we work together with a common idea and the goal hai maduna handaki parliament sigi spirit hai koi opposition ruling khai dana punna koi work tawra idea ama yanaba idea ama ado goal ama da pandung bama ma yongno punna chamina bisu handaki anu parliament ki kaino sin hai ba spirit ne na ado manipur gi issue se hidadi chamina roi daru brava manipur ngasai gi baramula gi matang da koi gi kashmir bele da 59 phang se extraordinary achievement ne haire aduga kaino se manipur gi extraordinary courage ma mayam na democracy da support tori budo madi bjp de vote pi khide badai re pandri se khoi da signary ne ba congress party wani signary se ani ma congress na ka bani na avoid tor bra haibane ba aduna khoi da deprive tor attention se khoi se manipur si yengaroi khangaroi na prime minister gi phirep sina president ki speech se madu de impact leira bra sine ba reflect tor bra haibane maro ta won ta hangi se mamang oi gre mamang gi handaki lok sabha time pan suba lok sabha rum dai ta time pan suba lok sabha election pang thok re miut no ba khale hana eri ba sudum lei le tab dinate hana gi prime minister ni hana gi home minister ni lady miam se hana gi defense minister ni to bodo yes ano bo vote kara lak porina kari kum khar de hongak kadra hongak pasta kari yor khat ga ka na manipur gi issue gi matang da handakti ano khara wakhan kukhalo nama aduga thaba khuto udran khamni adubu palak tabna maram morakanda maroina president speech cabinet na kaina sema kanda pirakpa reflection amadum oido ni mami dan baduni ado yorok tabase hana gi film du gi ano vote karaga oira ga su 3.0 gi sarkar le su swaida hongak padugi mami gi tadri karam ka da har ka da manipur gi issue gi matang da hana ngang dana adum ngang thok tana adum lei bu adum lei dori bra bi ko hangam di la le ni tamo tombi maroina ain thamjal ni buse president ki kari speech to taung dep ta su pukhat pira mina ado ai do north ki oin di palle manipur gi wathok oi ba sigi matang di manipur gi tongan 15 ba su na koi nan chu pau to wi tamo pandi 15 mina haidi palak pa yaudra mina presidential address ta now ojik le ri damo congress ki kari gi hana elected mla ada chalaga lekhre lobby tawni parliament pham tingi di center ki kari gi maroina congress ki ato India block ke susah minerba political party sing unaba manipur ki issue pukhalang na gi matang da swaida amuk ngarang nahan swaida na hongno na BJP plus BJP ke sab in political party ki elected mayam su ada leirakpa chatkiba aduga prime minister unani haibagi pressure ama chatringe mamangda CM gi da meeting pangthok ki haibagi pom su tamo dum tabi rang nangale swai gi unarakpagi kari gi wafam lakpa adordi hujikti tamo manipur issue si matang se hujikti center na lorokpa decision unagen chalimina center ki maru oibamdi leidore dam congress su center leader then BJP amasung LI su center leader singi yam achowa role am leidore dam swai si kamai ubi mayam chalakna khotna unarakni ka hairiba mamang dadi phanati pressure piromdi undi unarakhe damo adum hamu tanan thamminang bra kamai thammingi dam sir ai samana pije please hojik manipur ki akoi gi mangda tarba akoi gi issue si tha tara mari sujala masi only akoi gi state aduga national khakta na international platform yaure sejida parliament da launa ba haina ba si nataba
lobby to ni channel si ko sigi matang sida maroi na congress ki kamu ma na honorable MLA sing ex minister yaw na sangre secondly hujik akoi gi NDG alliance yaw na mayam sangre sangi bani sigi pochi tongan ba kaino ni congress ki sangi bisna hujik ki issue si parliament ta thi jana mari chumna miam india ki tongan ba intellectual circles adagi leima world gi ba sigi kanu sida table is the mari chumna puthong na ba nga no matam phang na bi tanja lo male adugi chatna male then leima manipur se pikhma manipur ne ba honorable MLA sin se loina khangnam sanam ga ta ne ba paw amaga loin leina ga ne khali ko secondly aina haining basi hujik si akoi gi national democratic alliance ki oina sali basina pami basidi akoi mohan bago na unagi ba adagi de governor honorable governor na unagi ba aduga state ki president BJP na unagi ba aduga tongan ba ai samu su una khre ko waroi sin mo porona na wi lambi ma aduga yargadi akoi Manipur da election na mani parliament lo raga lakbi raga amtang masi akoi hana gomna nungsi sanana leibi yana na ba amtang masi sinana ba khona biyo haibisigi taksin bane haiba government thugaina na bagi government kaina na bagi adugi problem da setpadi nattaba male hena khalle ba ko mamdi hujik leiba train sida center na su khoi gi honorable CM si lokthong na bi wakhal change to na bi khal magasu matam jade haitare ko aduga sengna akhoi gi magi government si hujik sahi taruk mapung bhajale ko tar menu tam biren gi kano se 15 March 1917 lagi sarkar pair ko ne adu leiba mana sarkar pair ama matung dagi thengnagri ba khoi gi kano myam se corona gi ama thengnagri matung dagi hujiki khoi gi sahi amaga tha hum sigi mapung oina khoi gi leiba communal sigi khoi gi mangda tarba sigi ethnic violence sigi pochi seng harga di sahi humfu gi mamang na paira ma sing che government si ton di paira me ko moina khoi gi matam si sing da karino hai si yengam da hai ta ne samna har kan 2015-16 da mi mapan akhoi gi kano gi Churchampur the dead body level more than sahi ani mea leina ko adu honorable ex-CM ujukti ibo bi haitare no mata salaga man wakhaina ba ma tawdabani na dead body meam do pumma targa le maduda akhoi da matam du da samina bani na aingon da mar haita ina ex minister RB koijam ne aduga ya akhoi yambem la bane bablu lo tongwam ne aduga ai general secretary akhoi gi len gante ne akhoi na phi amu mayam na chini mayam ga akhoi mayam kari kai no khar contribution tawra satlaga mitti gi pi ga loina na akhoi wari sab ka da yalam da khoi sangi ya ba na te ba ko na dugumba akhoi di shiba hangmudu gi no ai to phongdok pula ko ni aduni government ga mari le na di har kan da moi sangal la kan da akhoi wari go tai sar kan da government si adugi mathang da biren government la go biren da adugi potu solve to ne aduga tongan ba chingi khoi gi jaga sing the 996 village se akhoi gi Myanmar da changsel lak hai ta re ne maitel thok ta ba aduga moi gi taseng ba moi gi akhoi gi kano si moi gi business si popi tha ne adara sigi pot mayam sing si phumma le mayam sing si masigi mayam sing si ada akhoi gi deforestation tawre hujik si 40-45 celsius gi sare ko adu hai ba popi tha ba si tha ganu medicinal plant gum kari gum hingna na ba thana na ba tawsi aduga noi gi leiba mayam sing sigi hingna na ba tawbu kanda atai atopa akhoi gi thangari ba country da gi mi sing changhan ganu adu tawunu biometric system tawudori adu tawdu ada tawdori na ada eviction process samaka birena tawru sida madu maite gi yumsu thudi I pangan yumsu thudi I tribal gi yumsu thudi I
अदुगी पोतु मग फुम्मग लेरे हानदगी फुम्मग लेबा मयामदगी फुम्मग ला so hana pairam ba sarkar singduna handa sarkar anobo la thar meda mo tongbuto torom damdina nate thar meda mo na chalibu rally si scheduled tribe to against sapane ba aduga tribal gi state ma country ma demand to gi na te ba hujik mathang hong ko mayam sin si akhoi machin sin lingjen ma na da gi aduga center na yeng ba miyeng si akhoi gi ani thong yeng ma da gi live train na ne ba adu hujik akhoi gi aina manipur da handa ki akhoi gi bot hill and valley gi mp ani congress ta khangi be simadi ai Shiv Sena gi wanadi ai welcome to imamdi akhoi opposition yam kan bai si masi yam na kana ba leiba public ta ada khana nei na ba sina lakpa adu da lakpa resolution do yam na strong oyewa adu mamang da legiba parliament do yam na BJP na ngam na chapani na opposition kamu na apha thabak tong ding basing do kai ga no mo humma ga chapto do na ma adu mai na tong do manipur do su to si manipur gi miyam na waru re ha ba si center gi BJP na mayak sing na khamum tho ba si Mamdi, mara Guwahati bok laya, Guwahati da ki sibok si only 45 minutes ki kanone hai ba. Si ma laga Manipur miyam na samaina nungai tab si kari gino hai bisi. Mara hangdamai maram si, masi ki pinda budu ne ba handa Congress ani ma kari bisi ki poche. Aduga, lahi ba poche, phangi ba vote si na, akoi ki ayam ba kuki vote phanga kabini singi na ko. Adu hujik ayna laksani ki di, akoi dola doli ki wafam amata masi uthok na dana. National, international platform yauraba sigumba issue se loisana na hona ba matamda akhoi amato ina punjalaga masi issue si loisana ba hona ba ama yamna dharkar lai basida okay adu manak to dawo in thasaning je hojiki ada congress si chatpadu mu lere opposition gi gari gi parliament da pukhonna ba gi sem saba soi oigane haire tamuna NDA gi maroina BJP amasung BJP ga chaminero political party gi MLA sing adale rak pasina Prime Minister Jackson Naba, Prime Minister Unanaba, Adu Manipur issue, say Manipur Santi Hanzalo, Habi Kadigi, Oigani Habi Wala Allah Amina, Mamang the Toy, the Taki, Mamang the Toy, Unagi, I do know from the Mina, Manipur Batang to Wangang the Mina, Handaki, Santi Hanzalo, Chaliba Kongsa say, down my Pakadrasini. Nataga, I my bucket, I shall confidence lay because of that Mandi Mamangi do not teba, who's it Manipur Miam Yadre, have it adu MP ani mak thabasina adugi akhoina tawrushi lalabra haiba ma amushi khalam ne ba aduna manipur miyam gi akhoi gi adugi yamna akhoi gi unite oiba aduga bapona ma leire haina moina khangane ba okay adoi round tamu thengo aham round ta to tamu no sai thambi ku da manipur deforestation kare sing chalakpa 44-45 Manipur 44-45 puti yogdi 44-45 yogdi yam par ta do male khusa se maram de khoi de humidity yam wang jabani na Manipur gi hojik ori si wang awda around 33 32 34 swai bu gi chang duni adoi correction duma aduga tamu to min tamu to min thambi da roina handaki Manipur da handak thok pase 2017 gi March 15 dagi anoba sarkar BJP sarkar tamu jiki biren sing na sem ora kan da hojik ka mu parurga di Maroina hojik se 2017 22 23 24 chahi taret ka khara plus lakoi wari ni lai se aduga tobodu karayo dinoma handaki kari irang sing se tasengbodi phumga leibani irang se matam kuina wangi phumukpadu kaino hai kan madu tak thokna ba madu sum thokna ba honarak pa tarakpa dasani haiba mahiri tamo to mi haibi bada aduga tobodu amusu pali madudi congress matamda Chuchanpur da maron bill potho madang ne doi duma mi mapan ara doi da kapna ba mayam di irang control tongna ba khona ba honarak ko mapan sigi bdo madoi du congress na pai kan da lotion de chahi ma phana sang lei haibani anobo sarkar la kan 2017 da en biren chingba BJP amasung chunghin ba sarkar la kan da lotion bani haibani lakadoi question di karigino handak pi yang pui changi se haibi phim di laktoi ni lotion ba haibani na karawai da noma karai da di karai da noma yam thui karai da noma yam kuina changbagi question am di thokli tholi oja Premananda maroina presidential speech se tamo Tombi ni panbiram dre horen mathang round dong palak pa yabram tang yenge pen da ba maroini pen Manipur se irang jom kadle aduga thoidon hojik se system la hare kan da yum da hanjan bagi phim sunate nahunu na jiri bamgi irang mo hapchalli swai da palak ta base sungsoi soidana palak kadra panpham thobra kaina khalla kan da congress tai thamapuna Kashmir karigi election kitang
around 59% do yam ohong bolare situation improve tawre hai Manipur irang simadi dum na thairaga thambagi mami do hojik su dum tari haibagi pen pha tamam phongdui ado adu khitang tentak na thamining bra aigi saite na aina ojara thamning base law gi matang yorokpani na swai da constitution kari gi matang nakchalak panina ubati du buhre mamang da review kari gi meeting korokpa adu mang da Manipur governor na home minister unarakpa matang finance minister unarakpa adagi atop sudum unari unaraktab dinate adu matung da amishan share to kan security meeting am pakthokre madu da su Manipur da gi DGP CS nung chatpa atop topa army gi kari gi high ranking official mayam yaukre Manipur gi CM yaholok ta sibo haina mayam da ningdon pombam di phaunarure hujik lai sang ngarang na handa amuk Manipur governor DG unaraka CS unarga law and order gi kari gi review meeting ama aduga law and order phagalalu haibagi instruction ama pirakpanina mayam thagana reisi mayam hangna reisi swai sidi limited suspension lakpa ka haidugi pibam du oirabra ka ina hangna dabdi nataba ada mayam na haisi mayam du lene rise 355 thambadu su khang de iraw lok thokte aduga lei te su khangte dum lerongum su tawi adu ai dugi area duma aduga limited suspension oja Premananda leiradi dum phongna khangbam thokpa subject ama oidabra sini oja hojiki se aseng bade khoi se ai gi sidi kan nati ko rajniti ki wanati lu da khuna sum thengna bada khoi constitutional crisis samadi leidi lerabani laibi si kainu waisu haida bane shala thamba haidare ada hojiki presidential kanu do address waisu hatang haijage ko haiba sang haija tawati khoi su amna kanu tawna tai Manipur ki pot khara haibira kadrena sa tawne bo president education ati na akoi gi kanu na center ki council minister na haibu duni mana tawdu shi ju ko India de presidential form government natabani na ko adu igasu president as a head of the constitution adagi the head of India ni na khatang haiba chumren khaloi ba iwa khanda bo ba adu bo haidana dum taira tokre apspa ki kai khadi yawbani overall notice ki palak notice ki khara apspa palaga apspa palak pun naksale Manipur yawra khalaga Manipur yaw ta waitar ada ina khabal ma du yaw ti du khoi gi Manipur gi thoiba thodoksi masi khangdab si leitar bi pitri puna ma khangabni na ai yaw du su yare kaina good beta tare ne wari wadu ai haibum thokron khale at least panmum thokron khale president address ya maru e parliament gi di joint sitting ni tawri do adagi di han bai lok sabha comments to busi president address ne oidoi ne aduga hauji hayeng July 1 bokti adjourn tawre aduga mathang lakto si huji ki khoi gi moi have the motion of thanks hai ko haurani amendment to ha ka do maling kham do position kai dagi India block te kai de the amendment ha Manipur hapchalo ro kesu amendment ha ka no ma la lo kholo ba wa lo ji thaw bai wari ne ba akoi sin pura intentionally yaw te bai wari ne ba an amendment da kai da cover to do man de ta ka su nungai tom di yaw khoi na haibum thok pot ne ba ko ha kan honari ha ga loire kan honari fanam honari haibi raga loi bu da masi kari manung ge haidi no si achobo question number lei ba hai tar adu ma leire adu ma khoi nungai te ade amana hauji constitution crisis lak pasida 335 ki portion khambada ko yam khana gare mase ko khana dran kana roi 335 se mase duty impose on the central government ni union government da external aggression natraga koi gi internal disturbance le kanda adu potu lai bani na mase to man kham 335 se Manipur da oda to thok ta ba adai do mari khadum lei le ba ko adu ma pu tok ga moina tawse khoi gi khoina de facto hai tar order de thok ta na de facto to loi to ge government ngam power se de facto ina dum tok samri wari ne tawsun pare adu ga hujik suspend animation ga hai ba adu ai du di khata mu lui ko lui adu na 356 lakh to ba failure of constitution machinery hai 356 adu di phajana proclamation to du ne du di oda thokte yaro lu na to ba yaro du madi adu governor su report pi du ni ana 355 so sing madi governor report am change ba 350 su sangani governor report sang mani to masi governor sina koi gi hang hai khang ne 355 su sing madi aina sum ngarang na ne thi ba leiti convention ke kai leiti 355 su lei bi akoi gi Raj Bhavan gi website se loi mane ba Mahasar Raj Bhavan gi adagi di Manipur gi Sikkim gi loi mana ba sida ama kh line ho yaw me 355 356 to sida governor na report thai mana dum periodic report thai ba governor sina adada amasi mana center gi dakam leire center na hai ba gi kanoma report tha do ni kaina ga line am yaw me je theng no ju pa do aina hai je de khoi marak sida sei na ba ma ada khoi na sum u ba sida numi khani sa change sam lai mon da mani kari change no ha kan da akhoi gi governor se governor Manipur gi magi action si khara khenare mangai da masi pangna mi unaram de adigi hai ga do hai da ba torom me ba hauji governor si akhoi gi
Manipur की power से माना लोइना पाइब की टाइम मा कोई उरे manifestation ना क्या हम चुम खंगदे गवर्नर हाई सिटी कोई ना constitution schemes दे याव सी कोई article 163 से हम मरु है article 163 ना हाई सी governor in the aid and advice of the council minister headed by chief minister हाई बने governor हम तौर तब तो माइगी हिरसु 163 जो याव चली को कहीं area का तो माना discretionary power सी नबी आये and discretionary power to the hangaro in the end not in the aid and advice of the council minister wherever my discretion khale adu ki discretion no sinari bra bapta de adu discretion du di ka powerful oi ga kanda court of the challenge taw ya de article 360 di masamang protection pi ba taw ya de hai wani judicial review taw ya de area late adum taw supreme court na khudum thar khane ba ko adu aina haijai di kana kan ho ki 356 di madu di order fazana proclamation taw do ni masi failure council machinery ni adu animated suspension ha ga di khene ko sarkar si matang hingal la thambai wani suspension da adu khar laga hingal bai wani ai madu tawdo mande ne sum yeng bada akhoi gi 356 yam la na sina gam ni mamangai da adu gi aphau case am le akhoi gi SR Bomai na Karnataka ge ni Bomai ngatini Karnataka di SR Bomai against Union India 1994 ge 9 judges na held to bani adu sina law le ne bog si supreme court ha bi law le ni aduna 356 potok to yaro 356 masamak se si judicial review na court challenge to ya ne bako ana 356 ki guideline laiba adu kho yengmum changi adagi de khoi sarkar ya commission report haidram ju lai ko 1987 gi ni adu jamaru report ni adu mayam du yenga kani hay ana 356 ekta palong thajal oi bako adu BJP na pan mane center da su BJP ni adagi hidasu huju BJP ni lit to NDA government ni khabudi mamang NDA yang kan ma dumaina di color oi ko adana khara son tak to ba oi duine ba ma mathandra majority oi da bunna aduna adasu BJP lead ni adagi khoi gi sida su Manipur da su BJP ke sarkar ni na aina khambada 356 thamdo mande adu yeng kan suspend animation ka kem tawdo mande ya le no male kan adu suicide kum bane 356 hadi mana pahanba chamana ba sarkar da 356 thamu ba si masi suicide to bugum ni mathang dum hala ro 356 thamu ba han adu gi pot ma yeng ka to mai lo na ti ko ji gi matik tu di sumai en sum akhoi India da chatnari ba wari su 356 di akhoi opposition pan jaga da ade lamdharaga lakna be wari ne ba madu ma tawdo mande aduna adu ko ji chief minister sin ba ko sai da har da sawi ko ta chief minister sin ba ka panya di ai wakhan da di chief minister sin ba ga saka kai ho mai le ni di ko ko na galle ai na sun sengok se bani ma hai da da lu ge oza moi bani na chief minister sin ba ga khon saka thu kai do re kai chief minister sin ba yai mi Bihar da taw ji Nitish Kumar si amadong chung yaw chung dong BJP dong pule madi du moi ba adu moi du my power hayeng chief minister silakan da hayeng among invite to ni bako adu saka semalon ma majority ulalore samane bako chief minister adu chief minister resign to ka council minister resign to budi adu no wari ni ko chief minister sinbe this is sai ka ebe MLA singina my leader mo khala lore ana khoi wakhanda chief minister saka ka ni ka na misnomer misunderstanding am leiba madu sumdam khala this is a decision of the ngasai gi government gi decision ni sai party du decision ne bako adu jo khoi yeng bitare adu akoi thodong leite so han barong je jai se governor se mamang da di hoi relief camp da kai da chatpa duga marona IDP su unaba khonaba adu ai gi social welfare kanu hai tare adu ai yam kanna tawi yam active oi adu handak ki city law and order ki kari matang center da kai da adagi state ta su swai da law and order phibum pikat lu kai na hairakpa swai da action kar di uba phangi habni yes sin sama la DGP unaba adagi di asawrafal gi DG unadra khotna IG unadra khar action jaga taw ko male ba adu apho poni tawbiu ko su kai di tawboda bu khud elected government am lai rimina mana tawboda ne adu adi oza adu adi potnu da maru di अखोई की CM है बा मियाम न खनबा मियाम की लीडर हम लेजरी मिना इवन होम दो माय मखा लेजबनी ना सिक्योरिटी की मतंग लाकान द लोइन ऑर्डर हाइरा कान द स्वाइ द सुम ममांग द लेहिबो खोकेबो गवर्नर न कइना अतोप स्टेट की यंगसु याम एक्टिवली रोल लोबसे कयादी उदी उदी अदु हंदक्ति खरा हेना एक्टिव रोल अमा लौरपा खरा एक्शन दी वो फंगे हैबनी ओजा प्रेमानंद मरोइना सनबी ददिने अखोई इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल याउजे सनबी ददी चीफ मिनिस्टर न गवर्नर द लोइना समप तौने बो अखोई ओना तैना तखले गवर्नर न डायरेक्ट हैंडल तौरे और सीडी 355 सी क्लियर मैनिफेस्टेशन 355 लैरे हैबसे ओके सिना उट इने खुदम ने